Aner malakan yam ka nas dialtin kontin barwanya lingwa same ka Nuer online TV channel. Bana rwanya dialtin kontin tuog bana keling ka jan gwasme. Bana tin konin tuogre kuma ka kirma yadit kana Riek Machar bana jaling. Banti din tin dialan kontin dongpen ko de maldere ben ka jeba bana jaling. Dundo kenyam. Chana min focus ko en Riek Machar la tok jen. Baje nogo borodo chung ka gwa kwenye dana biben ala kwenye kware guyene no borodo chung ano bantu diala ti bana kaling ka Nuer online TV ka do badana token kaje anda manduni cham kon nyak male no rayno gwaseme en walle ka cha jandang rawide raw ka pay badak ron kina dang rawide jandang rawide diej bana raj ka do badan en de Riek Machar de japeno dere rode chunka kuar ka jaron kina dangaro de jandangaro de bakel ki do badan en chorode de chunka ja te no ne en kirma yadit be Riek Machar be ja lawo no jen borode chung ki be shwajan tok Riek Machar no chorode bile chung ko ngai kon diala no queen kware ba jalat ka chang jandangaro wi de bakel ka paywero ron kina dangaro wi jandangaro de bakel jen do badan en charge schedule ka ja ka jen larame bantin diala kona dong de pen bana jeling bu kon diala kona tok ba bana keling no kirma yadit jen serious along ko dong cha Riek Machar cha de jako jen dere rode chung ka kwerdana be kie be jako brode chung pantin kona lat kurin gwasme bana keling kel ka do badan de kon keling ja anda manduni cham kon nyak mala no roy no gwasme ngai kone en walle bantin diala kon tin latke president sepake ma yadit plande karon kina dangrawi de jandangrawi bakel ala general election no and what the political landscape might look like without the participation of first by President Dr. Riek Machar. Bantin diala kon dong de Riek Machar de japeno dere kwer dero de chung la kwer kiemen dongi kono de tuok michi Riek Machar cha ken alo she kwer ke kan ro de chung ala South Sudan election de ikana la no baje lat ka chang aka jandang red bakel no wal ka gwase dan chalren go de jalat ke 2024 de chewe no ala do ala original schedule chalren de national election de jalat ka ron kina dangro wi de jandang ro ngwan alo sheremi ronetar la shanga bangwan no la ronetar pay bangwan karon kina dangaro wi jandangaro ngwan dundo ka kore shukume shonyo ka meko ja passport ke chaje yonyam chala de nene ba kuin kware ba jalat ka koru ne dangro no alo de kuin kware de jalat ka shanga jandangaro wi de raw ka pay waro ka jowe dan inshallah ala chenya dangro wi de raw ka pay waro ron kina dangro wi jandangro bakel ajen do badan de kulo lat ke jem ene chagu jeno de jalat ke jen ron kina dangro wi jandangro de jeme chakula do cha tagalong anang ka karon kina dangro wi jandangro wi bakel antama ti ron kina dangro wi jandangro wi bakel cha tagalong ba no officials say the postponement was necessary to complete crucial tasks such as drafting of a permanent constitution, voter registration, and the establishment of key institutions. Natin kontila official wika South Sudan menjikalat gwasme jane. Jikalat nune gwaye longono ba ku inquiry ba je yonyam ke chelo identitet ko jaji yonyam ko jen teke te kan lat ke te kan tuk ko de ku inquiry de jalat menyam an kan lat jalat nune kan permanent constitution kana kore aleka kana kontok ala bongone nende kuin kware de je kulat keje kimande na kula gai ka do dan de na nyam keje kuin kware en mo poinde kana kon lat re wich ka South Sudan chidemen ngai kona te ka dingwan ko kenba te peno de kuin kware de jalat alo kan de ne kan ka konmat integration of forces kana kon lat anyok kanete kontin la refugee kan ka konang re wika South Sudan de yenene no ntama wa ka majoy kan nare wika South Sudan kalat ka jen wo ne de netin konti la refugees de konang re wika South Sudan de kuin kware de je kula lat ko cha kuin kware de lat kare ne kente ga refugee camp
de mal de konben de ne ti de kula participate na me amichiro de lat ka gwase dan chiga men lin kone so kede diala ti ko ti ga tu ngwana gor ke lungo de lat gor ga jeno ne dia la vote de ka rodi register ne tin kone dong de kula kwany ketin kone de kul tin de na kula kwany de rodi ngwarpin amichit kana me chi kon diala ngajenu amile roda ano chala do ne ka ko pen dang wal badak murai kone wade president sabke me yadit no de kanu ka kuin kware kone dialen kontin tere wike so Sudan tila politician kenetin kontin dongor no de kuin kwade jago bereten joko keno yende yene ready kade yerun realeka ko de kuin kwade jalat etere. Now with less than 18 months to go, President Kiir is urging politicians and aspirant to prepare themselves early, but the biggest question remains, what will this election look like without Riek Machar? Kon Kiir pone jogo na no real rodu ne ka ko ba ko inkwara bajalat right now ti na rodu ne ne en ko inkware betede mu teche da Riek Machar chireten Dr. Riek Machar la main opposition kanetin kontin te tan kamaron kin dang rodwal badak miteleje ngum beto ka kuin kware ba won yam wala chebu question me we ken ramimo me gor no der te dial kontok der ka ngaj gujede many sharbe for once me Dr. Machar tenen gwada dana ba kuin kware ba jalatin. What do you think will happen? How will the election will look like? Kajer rona dan en ba kuin kware ba jalat keje Dr. Riek Machar Jen first by president ke leader of the SPLMI opposition group jen chaje yen nika kor gwamecho nika changa yandang ro bakal ka pa diok ke je ron to continent yen dana yen keje shenaw ko jen point ba baji accuse ano jeni jaram dana jermal banne me chi jena dan entwok tel Riek Machar mi chemal a chi tan ka jo dana chalat keje en men chalat akim yadit gorni jen wo ba Riek Machar ba political party de baje doan pin ke baje sideline ko cha gorno kan bi ka participate ka rona dan enu ko inkwar weben na mene mi cha guch anetin kontila international observers many diale kokin Dr. Machar will serve as the first vice president and leader of the SPLMI opposition has been under house arrest since March this year. His detention followed accusation of attempting to destabilize the peace process. The move has sidelined him politically and raised deep concern among South Sudanese citizens, regional actors, and international observers. Jolin kon magwasame yen Dr. Machar chene dial chega jako be ke yadi bikana question ke bikana tej anu the reason behind yen ke Dr. Machar kacha angajino Dr. Machar chi jaramada entokor kor dana tuok toga kam de ni kirma yadi tikanetin kon la hale shojo kulo yor wi Dr. Machar enetin kon nyinga na la hale ka support Dr. Machar mecha gujino bana me chi chonka kir ko medan me nyinka tes pela yo tikaten guardian sikan de kor kan ikene another thing mangai ke jeno na me she to kirma yadi point ala de ni te kon te tere we kan answer Dr. Machar ku ta dana ba kwala nan ka jen ko la facilitator mi ram kel mi mo mi te kanetin content tar ka kor dio je shed na mo che jadelat so ku mo chai gujano observers ne regional actors kan international observers even South Sudanese citizen panken shi kan rejaka kanen na me she talk Dr. Machar tele criminal michalat changa kel tele mi jamu chalat baname wa a political motivated misha guje kirmi yadit janglat keneno Dr. Machar ram kel mi moshidwer shelat wa she talk this brings us a crucial question, right? Will President Kiir allow Dr. Riek Machar to participate in 2026 election while he is still under house arrest? And Dr. Riek Machar jen bato gwadadan an ba kwar ba ka chungtin kone madera tin mo kanedial Riek Machar ba jen go bella kwar ki bechong kima yadi de jako bechong. At this moment there is no official confirmation. Observers warn that unless Machar is released and allowed to campaign freely, the election may be seen as neither fair nor inclusive. A continued restriction on his political freedom could effectively bar him from contesting, creating the image of a one-sided race. Kajawrana chalat gwaseme, and etin kontila gwe ki observers ni
tin kon lat kurun la ken ka gwi ke do da ne ken gwi ke je ken na en Dr. Riek Machar en ojen a chebe participate ka kunyen balat ke chebe chung wana men ba gwi no e kuma karwa da chiwo da Jacob bro da chung ka wana men shi fair ko en one sided race a wa che chung ram de kun karwa da ka che kun karam dan ku kala te ke game kel so ke te ke game wana man che chung ka che dem men wonyam so melat kon magwase me tada en cha Dr. Riek Machar cha je miet ke je jen cha je miet to the extent en go jen cha je de luñ ko kir dwale ka do dana dong de kuin kwar de jelat ke je ko misha dwal de je for very long time she je kuin kwar she je ja law ko de kuin kwar de jelat analyst chicken jo me chicken la de wona men let kir ma yadi de rey wika so Sudan ba wona ko benetin kontila ministry tinte rey which ka so Sudan tila kuma spela wona be ka wuch wana me drop kelbo mi jerna malka je ci pare ke le ci de yar ci ne ga ci de wuch kala de jen go jen Ramadan te ga der Dr. Riek Machar but right now ci joje no Ramadan te ga der nga kir ma yadit ka jo ma chalat gwasme me de konoling. Analysts say Kir recent move, including dismissing ministers, reshuffling the security sector, and consolidating power, are signs of strategic positioning ahead of the election. By sidelining Machar, Kir may be preparing to run virtually unchallenged, with weakened opposition parties that lack a strong grassroots organization. Jolin kon magwasa me ko shajene no Kir chenete wan chaka doj kakume anyok jen jenetin kontin laji security sector chaga nyo mokwanya ka awajen Kir pon real na roda ka ko be kuin kware be jelat ka 2026 ko jen teram bi jela challenge Kir am be ken kung wa be kwerbe chu jaga lor teleme la dier kaja. However, this strategy comes with serious risk. If elections are held without Machar participation, opposition group may boycott the process. That would undermine the credibility of the vote, both domestically and internationally. The United Nations and IGAD have already warned that the current political tension mirror conditions that fueled previous conflict in South Sudan. Miche tuoga no she point de Kir ma yadit no she Dr. Machar che silent ka she gurno dong dere participate ka election dana ballot she ala do ne dere tuoga no ne tin content kwa Dr. Machar kwa je support she kan manda lat ke Kir ma yadit she kan de support dere ngwanko bu kor bro de nyok ka mtuoga ko jimme ben ne tin kon dong gorno de ken kwarende kana kwany ko mena very important janana o jine kuma ngwane ken ka jin kwar den bi kwar bi kan bar mi chine go shigo kwa ba ji joj ajela dande ten but right now Kir dole ken kuin kware ken neben chakula do nena United Nation jigat wachi kan wonin gi kana top ler kana kuma Kir mi yadi no mu we kana shi Dr. Machar ce kuin kware ce jelet wana me jaka so Sudan ko betekeral medita long ka bi conflict betokre wike so Sudan ka sha mi kana me cha de gor ono bi conflict betok banale tere kore ki banaliu wa mi kana me she chon ka jodan shalat Melodian, economic situation in today which South Sudan, it is very challenging right now. Ko kongwane, chawonial enyok peg uniba, chawonial ti dial chika jek. Reason la lat ke jagwasmen will be economic be jagonen. When you take a core take a conflict, nating konti la international community, laken wije mo la ken ayer. Jemnen yana tama economic situation today we South Sudan cha jabulwan ka makap ka jechong. Shengemen we came yadit wujanating konti take a finance, don't take a medodian mugambe ben chairman talk. Kodi wa win take a core shang la economic de kelo la collapse. Alaja yare gatet ko gurga jenwo beneti alen konte gwatmo bikarwal ke kuma namo ko ba kume ba je jogono jin mi yarga wike je bin kon be jek ekwidu jan menen yene ci so Sudan gwa ko di humanitarian tin konten wanamo wa ken wiken no chiang jega long kwala long na ka situation chetu. The economic situation also adds to the challenge. The country is facing soaring inflation, declining oil revenue, and rising humanitarian need. Many fear that holding an election under such fragile circumstances could further destabilize the nation rather than unite it.
men chalen gwada me no na ngut ko na ko ba kuin kwar ba jela dare condition ngamre natin wache be jang Sudan ko bagwa be jang Sudan ko wona jen jak ke wona jere kore ka do badan en ge ke ko ngai kon dial madan le road by the way ano koru kan long re wika Sudan waja ken Sudan ko shebigwa man do diena de lat gwa seme o en kire de road wika power en chakaf che power che de consolidate ke baje rum rode ke chene ko kien cheka gor. Critics argue that instead of consolidating power, the government should focus on implementing the peace agreement, unifying the security forces, and ensuring political freedom for all parties, including Dr. Riek Machar SPLIO. Without this step, any election outcome could be seen a one-party exercise designed to legitimize the current regime. Awamu waje mu kwerwe weko ba kuin kwar ba jala tirmana lat ke netin kon tila transitional government ano bikana allow ba kuin kwar ba jala bika Dr. Machar bikana gagrar chala den wo mishit kana me awa be regime da and tin won keme wech be jago ba kula ngadan wojen e kuin kwar ce jala da gwa ke in fact awajen jarane Sudan chakula do nene mishit kana me chana check be mat instead in kir point there manena der go do der na der kamat keje che de goro bana ba da keje ko raina amlet kin me yadi de me keeping Dr. Riek Machar under house arrest a violation of the 2018 peace agreement men shall revitalize peace agreement me shatan ken Dr. Riek Machar re which ka Khartoum gwase me mlin kona me ata dan en len ngwana rudin keje chere me ngai kona ano bi mal be ben ke bana bu ka luar ke tege mere wike Sudan gore ne ideal kel gore mat ken ideal so mo gor kono bana mal bana je ngach ke bana je jere wike Sudan gore jeno be Dr. Riek Machar ba kon barar ba mal ba de kulela tele mal be ben gwas mo na kemi liuna gwas mo na kemi yan ka kwar so me shire na mo shebe men tok be no ne rik tungwana long conclusion dan jene gwas mene at the countdown to 2026 continues. As the countdown to 2026 continues, the path ahead for South Sudan remain uncertain. While President Kiir allowed Dr. Riek Machar to participate in election, or will his house arrest prevent him from being part of the process? This decision will determine whether South Sudan take a step toward stability or face yet another chapter of political crisis. So much it can amendment take. Go kono kon karon kin dangro de bakel gwa dan ba kuin kwar ba jalatin tijene Misa Sudan che kutu ogono nene she Dr. Machar che jiba lao ku participate ka kuin kware ke brodo chunga kuin kware be kin mi yadi point jen bi kuin kware bi lado ti kon ka tej ko nena ajeno en so Sudan jen be jek ki bagwa kan dangro komu we kene che Dr. Machar che je kwany alo ba ke je kamrare tijen and then men biarik de jenen o be kur be nyoko me lede roda re wika Sudan the civil war be nyoko me we ka wunyam so ka chaje gor na men go dera to ko gwasen be gor gani jeno de nas de kan takamal de nas de kan freedom men dan en china fa ka kwide ke shaga liberate ke je kanos ka jalam de kan enjoy gwasme milen kona me a drobadana ngai kona je for the fact no en South Sudan no bete kamal badil talk mu wa Dr. Machar baje dil luñ but keeping him gwadana chaji yenten dordana tetin chebe men tuogo no bi mal beben kon dial ngai kone ngai keje international community ngai keje a regional government and around South Sudanese citizen all of them they know and go more like Machar mu ngot reti jen and then you the general telemal me brode ma betwo korbe bune kan kawoniam a shankir me yadi de shang ba wana no jen ko ne de ko ken ko ka sideline ke ko ka silent ko jawden ko jagak che gunno bi ko rach ngode ponde kir me yadi be bene ka table en loga ko rami la kwere ki rami mo me kongyen cha kene a share thrive a chanki wi de she doan penyede as long as ngode take by any mean where you rise again ka brode jet but kir me yadi take a step me chakan mo right corner mela de janene kir gore jen o gat ke special tam nyaade jara madanen chalele la presidential envoy ngayen mo bro lat
ko lere la presidential envoy gwad mi ko reaction chana jenen wa tode she mane ko baka wa ne dar kumaka pollinating contin koken tin deserve to be there and all their family members they can any corner right kana by the way jagalo ajena kwala shole power consolidating then be power be jalab gwakel ki be centralize ko tine ko ken chika be chubrejo terambe chub gwada mone en nyaade jaram dan delel we advisor ano en person dan shakam be jene dan shakam bolmel so ngai kono wodi kirma yadit jen cha kware ko ken cha ka retire ke cha ka jot den ko gad ken ko go no ko go push ko big ben ka kuma ale cha le chem jinne jin ken ntama chere man la king la te king mi ja ta ka le la kom la ja ka magade and then be kwag di albaka kama kandial te keren me shalar gwasa mene ya jang me cha nyam chalka du cha ja kwanya la kwere ne chicken we each owner of the cow is a kuben kan diso dan ko hok Kawok Panket. Michelle Gajano, owner of the cow, Chokuben. If you are, I'm not. Chikakon, Kokona, Chagon de Chole Hok. Yanga Conchi Hokos, Melaje, owner of the cow, Chaben. We mean that Ramadan a year no Chaben. Kim Yadi Yen and Achakok, Mala Yang Kandere Okok, Kibianak. Bamishan Magakir. Shim chong kika kondi al koni de konti lingana mene and okay ma yadit tile de kandi al chicken mal chicken buno on behalf of the Nuer community ban lo dan palping ka kui Dr. Riek Machar ki yendana cha yene ko gwekeje international community tele mjang na ka dir tere te jen pan ya je yen ka dung siasa ka yo te ka kurm je to ka nasa bado ko Nuer man bana ngaje long ana Ramadana kula fight ke kuidan la kona guje no la ramije ko gwase dan me charge pressure international community cha jogo no jin ber ka juba cha wachan bo cha jogo no me jiram normal ber cha guje no jena jaram dana longmal so okay me longmal ene bawo that is why ti gan ma cha tere wech ka juba chetre wi ka juba ka mi chargen tene de la dente online ya jik ke ma chara jik ne de la Nuer e la Nuer lat kan mi shirgana mo Riek Machar chewo ka wada chero de sacrifice ko bote gwada dan mo kon ka yen an yan ke dar Riek Machar awuna ka putkang ala minister of petroleum ken shaka yen ko te mi jemu kanalat yan ka ko kan ware especially putkang yan ka je ko to ka nasir mulawede ke dora jen do badan yan ka je medde kul wona me kana tugdo le ka jamana so ajen do badan yen kaneja so mi chit kana me mo pot kan we moderate jen ka we temu to ka je and then be so dan be ajigano chebugwa so chebugwa the same thing goes ka Dr. Machar ma mu temu we jeg bone abakana chakan dial chakalun and then be kono ko ken bana kaling by the way ramin wala kwere no be tembe jeg ki ramin mo mela siasin mete wana mo me kan ko kana je tok then la be je longwa da dana shi am jeg cha chebye ne tono ko kana din konin ta yin take shi manaken kanware sanga malawiya nan ko siyasa tele siyasa mu daga nan ten ko re tok a military confrontation with the civilian ka nasir so na me amanga ke joy ka cha jo ko da win mon already but yendian yana ka kongu ke siyasa ke politic mu gor kiro bi malba ben be ka delun ko re dan nyini de ni ka hale so mi ki problem cha to ki misik cha to la go gano gwa dan baya gwi keja ci bi kan ne ri kon la hale cikin ga joy ka nasir na amma mu joran ta muraina tele mi chire men so jo me de jogono amen gor kona long o de malderben but tinyo ne jira mamo milingra jeme en queen kware mu kan a chajalat kie mu wajalat without that Riek Machar ngi mono bitwok kan bondi ala kontinere wi ka so Sudan gu yenen o kan kama ka shunken kwana pele aspele aygo kan jamin pelba palne aspele aygo chan mu ka bontin koken tiken ka chung te deken ka lat nana je tele ka chung nika gwade dan me conducting macharian tena ka tuman peace initiative right now tin ka olad group system let kira
me shikira ngajin wo ke Ramadan la dinijen da Riek Machar ka ku mespelayo mi mashi tele tego la gruben e ku mespelayo chunga tanana me chaje yen shanen wo kituman peace initiative chaje yar ketel chapel kunmu weten mamada kula keno eno ne me ichi politic kituman peace initiative gen a symbol ni gen barana chaye nen ketel melat ketel dor chenkel kane kontila wala group akan mi majbi yoda kan korodien mo gor kano bikan kula survive so jo me der wokaye men lero de keso Sudan bagwa e ci Riek Machar be berar so me Riek Machar we berar men ne ti chal ka ti wala group biga berar we ke kat right now bit ke tema changaran ci jawre ci jelep ana tan yan karo di rajona ko mi Riek Machar mi chayen we mean that even the rest ngai kana live dien bone te ka line so Riek Machar ajela gwane na dialona we da Riek Machar tel mi chal ke mal re we ka Sudan be berar be ne dial bi ko fall in line be mal be kulben den jawdana gore de nywa yekel nywa ne di ko ken be te ka mal